tiče Lahko nekaj dodam, tle, kaj ste tipa Dango menili, kar sem jaz popazila, da je dosti cosplayerov, oziroma imajo perfect body, oziroma imajo kostum fajn, ampak ko greš do njih, se meniš, ne spoznajo sploh lika, ne poznajo serije, tako da, zakaj sploh to cosplayaš? Zgleda dobro, bom s tem tekmoval. Ja, pač, jaz bom sam meni, to ni, that's not cosplay for me. Ker je vizualni medij. Da to ni cosplay zame, pač, ker mogoče tudi zaradi tega toliko ljudi ne sploh ne... Maybe. Pač jim je všeč lik, kako zgleda, ampak nimajo pojma, kako lik ampak torej se strinjamo, pač roleplaying je je pa refit, ker cosplay je lih to, costume and roleplaying. Roleplaying za mene je big deal. Sam tukaj dodam glede performanceov. Nismo vsi cosplayeri performeri. Ja, to je tudi res. To je tudi res. Zato sem ful vesela, zato so oni začeli delati pač prav performance kategorije za tiste, ki želijo, ne. Ker nekateri smo pa tisto, lahko prosim, sam ne me dati na oder, prosim. Pola moja posnetek, kako moje sable eksplodirajo. Mislim se ne, za moje pojme to, kar se dogaja na odru, to je samo en majhen del celotne izkušnje. Mislim, da to tako off-word. To, kaj se dogaja potem dol z odra, je tudi zelo je v bistvu morda celo še bolj pomembna. Ne? Ja, odr je pač... A veš, ko si rekla Lesja, ne, pač una interakcija, ki jo dobiš, ne, s cosplayeri. Odr je kind of tak nek... It's a show. It's a show, tako da bi bil cirkus show. Ja, tako. That's literally what it is. We're circus animals. Če sploh prideš do odra, ker je toliko ljudi. Ne, jaz sem to pač kot sem omenila, ker meni se to zgodilo, oziroma ne meni osebno, ampak prijateljci. Je šla na neki konvenciji, zdaj ne spomnim se katero slovensko, ampak videla je ta fant, ki je cosplayal fajn. Je šla do njega, pač neki so se menili, potem je naredila en pač anime reference to the character, ki pač je on cosplayal. In on je ful čudno pogledal in on je bilo ja kaj, you didn't get it? In on je bil jaz nisem gledal anime, ja. Jaz sem sam videl lika, pa mi je bil všeč in pač njej se je ona se počutila slabo in jaz sem filam te... But at the same time, če lahko dodam, če vidiš nekaj, kar ti je všeč, to čisto fajn. Go for it, man. Ja, sure. Ja, ampak če ti je všeč, boš pogledal anime, boš pogledal... Ne, vsaj malo researcha, veš. Tako kot si rekla, veš, ko si šla Brett Lore, naprimer, za Nier Automata. Če jaz cosplayam Goku, bi bilo kinda stupid, če ne bi vedel, kaj to pomeni. Neko znanje imajo pomeni. Ja, ne dvomim, da obstaja tudi določen del ljudi, ki v svojem pač everyday life obožujejo attention in potem to prenašajo na cosplaye. In cosplayajo like, ki bi grabali attention, samo da ga dobijo še več. So that does happen. That's a very real thing. V tem pač bom rekla, jaz osebno, naj vsak dela, kar se želi, pač če hočeš se oblačiti v kostumu, go for it, if you wanna roleplay, go for it, ampak jaz personally, če mi I feel... Se ti bruha. Ne se mi bruha. Pač mi je sed, ko vidim tako osebo. Ne sed, ampak ker imaš tisti, ki sam se oblečejo in tisti, ki tudi roleplayajo neki... Ne rabiš niti roleplayati, pač neko znanje, pač, meni všeč je ta karakter, ker ne vem. Ne bojo te motivirali taki cosplay. Ne, veš kaj je, ker potem tisti, ki ne poznajo, kaj je cosplay, nas bojo dali v isto skupini. In potem jaz se počutim, da jaz se trudim in tudi vsi drugi, ki se trudimo, ki izdelamo kostume ali fucking sam pač neki se trudimo, ker tam nam je všeč ali kot hobi ali drugo. Da pač smo vsi v isti kategoriji, kar je, predstavi si, da daš hentai in anime v istem. Stil je isti, ampak ne moreš zdaj naprimer dati, ne vem, isekaj pa hentai, to je ista zadeva, ne? Je stil anime isti, ampak ni isti žanr, to me... I mean, you're not doing it for the same reason. Yes, exactly. I mean, like, če en gre cosplayat iz... kaj bi pa rekel, iz Idol Sisterja, pa en gre iz nek drugi actual Idol anime-a cosplay, you already know what's happening po mojem. Tak videzno bi jih dal in the same boat, but mentally I know what's going on.
I'm gonna know. Pa za vse normi je tak čisto vsak cosplay hentai tega. That's also true. Ja, oh my god. Čudno, The worst comment I've ever gotten and it was fucking hilarious to me je ko sem KDA Ari cosplay. In je komentar bil you dress like a whore. I laughed my ass off. That was funny. That was so funny. Oh moj bog, jaz sem se tak smejal. Mislim, glede tekmovanja tudi kjerega karaktera cosplaya še tudi pol pač fora, kak comfortable si v tem. Naprimer, jaz grem na stage, pa bom umirala tam, bom hotela iti off. Če pa sem Klee, pa bom runala around, pa bom bila like, yes, more options up for me. Terorist, ja, bombardiram. Te lahko mogoče vprašam, ne to, da sta toliko disproporcionalna karakterja, ne? Kaj te je potegnilo v Riven? Ker glede na to, da je čist drugačen karakter kot... Aha. I wanted a big sword. I don't know how to ampak si hotela biti še vedno true to the character. Pač hotela sem jo narediti čim bolj isto, ampak fora je v tem, da jaz sem zbrala specifično Battle Bunny zaradi tega, ker ne rabim nič šivati. Vsak ima en pledrast bunny suit at home. That's a fact. Jaz ga nisem imela, jaz sem si ga naročila specifically za to. To je tako staple v vsakem gospodinstvu kot sopa popper. Če imaš Bakugan, imaš en bunny suit nekaj. Pa ne sem to, wig capo imaš milijon, vse posod. Ampak takrat, ko jo rabiš, je ni. To je isto kot nogavice, to izgine v neko dimenzijo. Literally. In potem jo najdeš kot 3 leta kasneje not pod pranem stroja, kako je trafiša, ne vem. Pač mislim, naprimer v Riven, jaz se na comfortable počutim, glih zaradi tega, kar je prej Neja razlagala, ko pač ljudje so ful nesravni in tak, pač jaz ful neudobno se počutim v cosplayu tistem, v Klee pa lahko ranam aranko neki kidek, pa se derem tam, pa no one will give a shit, ker imam obleko gor, imam od spodih hlače in bom jaz skakala okoli, pa bom jaz tam, ne vem, ne kažeš enklov ali šolja. Če imam z okne, preki boš ti enkle videl, mislim. Pa še ramena prekrite, vrat, zare. Pa še nahrbtnik imam in imam kako bombo noter, you know. Absolutely no obline je to. Pač Klee bolj prekrije vse in mi je bolj comfortable. Zaradi tega tudi Klee moj comfort cosplay, zaradi tega, ker je otrok je chill. Makes sense. Pač ja. Accurate sizing, I mean. Dejansko ima vsak cosplayer nek svoj comfort cosplayer, kjer smo zmer, ker smo, prosim, ne me gledati. Ja, išči sem pa Naked Apron, ja. Dante from Devil May Cry, that's it. Zame je Firekeeper, ker je dejansko cela coverage, samo tole se me vidi. Rada imaš karakter, ampak vseeno, pač pričakuješ, da boš uncomfortable, samo vseeno nadaljuješ. Pač všeč karakter, naprimer, meni Morgana tudi všeč, ni mi comfortable za nositi, ne počutim se, pač kot da mi sploh lepo zgleda na sebi, osebno se počutim grdo v njej, pač tak, personally. Zanimivo, ker pač vložite pač precej, mogoče ne precej denarja, zdaj je odvisno, kako si na budget, ne? Ne veš, kako boš zgledal. Pač ti si tega ne moš predstaviti, kako boš zgledal v wigu, v make-upu, v vsem skupaj. Tudi če že, ko si daš, naprimer, ko sem si dala sam wig od Klee, ko je bil styled, sem bila tak, fuj. Pač mislim, pa sem si dala make-up gor, pa sem bila tak, ok, to že zgleda bolj kot Klee. Ker predtem sem zgledala sem tako neki, ne vem, krompir z lasu. Je rekla krompir. No, si to imaš bolj to tiste cosplaye, ki se počutiš full out of character. Zame je bila to naprimer vanila. Jaz nisem navajena tih cutesik. Neko para. In zame je bilo to full out of character. Jaz sem se full uncomfortable počutila, ker je... Ja, Leo, sem imela tisto njeno modro oblekco. Oh my god! Kako vanila imamo tu? Vanila vidim, da je popular tukaj. How many? How many? Yes. He likes catmaids? What a surprise. Pač ni mi bilo comfortable, ker je to preveč cutesy za moj karakter, ne? V primeru Miss Fortune, ko je taka badass bitch, ne? Ja, of course, ker je, mislim, predvidevam, da imaš raj, glede na to, da full game igrate, predvsem FPS, imaš raj pač hardcore guns, all that, right? Zdaj na Unicornu bom cosplayala female Pyramid Head, imela bom 3 nurse zraven sebe, tako da imam svoj. Pa iz Call of Duty Modern Warfare 2 bom Farah Karim. Ja, jaz pa imam pištolo na glavi, da cosplayam Klinik.